Whakatulo watu ki he tae ha mai. Pea whakatapu ki he kakai, tupu ai whunua ko Canberra. Ai ha anana wal, pea moe nābrei. Te huwhanga tu mua e ngai whakatapu ko osi o atu mei whaleni. Kai ata ke whakahoko te POLOKALAMA University, o ki loa e koe alaha kakala. Ko a Luseane Lafitani o ku whakahoha atu mei whaleni. Pai koe pongpong tu opule lulueni a ho hiva o epeleli. O ku whakawhiwhia au pitu ke tali lele he ahoni a palofesa so siwa Lafitani. Ke whai hamakai ke he POLOKALAMA o e ahoni ai o kui koe POLOKALAMA ke kakai siu, ko Isileli, pe koe Zionism. Kai ke e POLOKALAMA koe ni e Konga ua, aia koe uraki Konga e whakahoko te e ahoni, pe i he wiki kahau e tuk whakahoko te Konga hano ua. He koe topic pe koe tala noa maho inga ni ke kakai koe ni. O ku maho inga awita ke kautonga he kakai me Isileli. Ai ku sai ke whaiha tala noa he ku lahe awita tala noa i he New Zealand o kau ki whanua koe ni. Me mea koko. Kai ke ko Canberra ni o ki moko e ahoni. Mau tikili pe o e wanoa he pongpongini. Aratu ke ni ki he taimi winter pe koe momoko i Canberra ni. Kai ke te tau hokat ke POLOKALAMA. MALO o pito palofesa Lafitani e kau mai POLOKALAMA he pongpongini. Mahalo koe mea ko whima o ke orak tala noa ki ai. Koe tala noa whakahistori e ke hao koe kau siu mei mua. Pake au lewa ki ai ke mea koe kui kona whakatupu koe a state of Israel pe koe Zionism. MALO. Malo pito Luseane te ko whamalu atu pe he tala malo e whanua moe. Whawhailoaki mo whakatapu ko whai Luseane kai ata ke whakahoko atu ai tau POLOKALAMA hoi ki mo tau kainga. Pea mo mea mai pe ke tau kaweinga. Ko e alaha kakala ai ngā ue, ko e kaweinga ia POLOKALAMA Luseane. Ka koe tōpiki o ahoni, ko e siu pea mo Isileli. Hange ko e whakalanga whehui ko ke whai Luseane. Ke uki hanga moa hulu i mai mehe kamata. Ai hau koe ai kakai siu, pe koe kakai Isileli. Pena e ui mai koe kau he pelu. Kai tuku mai pe ke wha ki i lawe ki ai, Koe hau koe kamata whoki koe tala noa nga maheni pe nia o ko mea e hoi mo tau ka inga. Ai tala noa ko ia ki he. Tupu mai ai kakai Isileli, pia mea e palahame. Pia na i loa aki nau tau, na pehena nau hao me whanua ko me kolo, pe ko wheitu ko ua, pe ko ua. I he wheitu ko ni o nau tau mo nau tau he aho ni ko apesia. Kai ke koe hanga ia koe kau lawe no pe e Luseane, pea na pe he ko e palahame koe tamai a kakaitui. Pena e whai e wholofola ke ai koe toko tahina pe hena e whofoaha ke ai o toa koe ni Iawe hau ko awaite. I am. Pea koe nai asi koe a whekau ke nau whetukutuku mai ke nau hau ke whetuku koe ni ke nani ke whetuku koe ni oku a Jerusalem hau ke whetuku Palestine ki South Arabia. Pea koe nau hifo e fuku me o lunga. Pea koe mea koe nai hoko nai talango fua to ata koe ni. Pea koe nau whanonga mai koe ia nai iloa ki nau tolu ia koe kakai hepe lunga. I e kamata ia. Kai ke tu alo ke whai kikina nau hau. Ka nai wiki nau tolu koe kakai Isileli. Whanau a Isileli. Pea nau hau ai koe kala noa he toa wha. Pea na e tupu ai matakari e tahaua koe me whanau koe ni sekope. Pea na o maire vaia e na wau koe ke whanua tala o wha ai nuk whai ai nganga e hoe aho ni. Pea i he taimla e historia ko whanau no pe.
Na wa mai ki ai pe na mavae ua rewa. Na alu rewa ai fo I matakari e tahaua ki e tawhaakia o ofi au pito I foia ki lalo ke matatahi ki tataha ke pe ki loto. Pe hau rewa fo matakari e ua matakari o pensimani mo siuta. Ko siuta fo na lai taha. Aia o nau nofo mavae ua rewa ai. Ko nau whekuku pia nau topa nau alo hongo furuki kai hau e lahia ke mai matakari pensimani. Ko matakari siuta ni ko o ku Isileli he out. Ai ko foi eria ko ia. Pe ko longa ko Luseane ka whakanu no pe ai ni fai ko he ahoni. Ko ke te fita ai ni ko ke ai matakari hongo furu ko nau bo vete ko ai Konga ai ko Palestine e hoko mai ngai kaula lahina na mo vete avete a Syria avete Babylon Ania ko ke familien ko ke e kau tau te hina io ko ke ko ni ko ke te fito ko ni he ko e para me ango glawe na ifo mai me feitu pe siami Iran aia ko ni ko taimi ko ke e family ai toto ia ko to fia ne Luseane Aia pa ko mea ko asima meheni e ko kalanoa ko ni. Aia ko ya mai ka whakano no ke aho ni ko feitu ko ni ko nau iai ko Isileli. Aia na tok fotu fokia I osi ai tau. Tau hono ua. Aia ko kakai ko ni talo e nau mo ui mamahi. Mo I fia malohi foi I he lau senturi pau kai ko tau tānoan ki he lau senturi mei kilokiloa pe ko huloi pe nia huloi whaalai ai ko tāhiwa whaavalu na loto ai Lafitani loto ai alais na nau malohi pe loto me Europe ke whoko tuu ha state ha whonua He koe anga e hon nau tālana pe he ko pau pe ke nau toi whoki. Koe taimea nau tālanga tā ai e ka pusi nau tole o tua pe e whapopula. Koe taimea nau tālanga fua ai mo whai ki tutu uni e lotu Judaism, e lotu siu. Toki oi mai whok nau tolua koe kakai siu koe whakahingoa ke siuta. Koe topu mai whok I rea a siu ki mui. Aia koe ne hao me Juda. Aia koe pure anga eni pe koe kakai eni ko pe he koe kakai eni ko na e toe mai koe na e talango fua ke o tua o nau ha pe ave nau topa nau ha koe ni aini na nau toe foki ka koe foki koe ni Luseane koe tutu uni ai o tua hanga tonu koe foki koe ni koe fie maue e Britania mo Amerika mo mea ke iai hanau kupu I hake loto I Middle East pe koe fie maue e Europe ke nau foki ki ai o whukotuu hapure anga Isileli. State of Israel. Ia, pe ke mawa he mai kakai Isileli, he koe kakai e nia o whakairifia pito a e nau mo ui whakapaanga, e nau whakatupaanga. Na e e whainga tala noa irifia I lope, ko ui ngā he kuhanga e kakai siu, o pure e nau paanga he nau sintu. Pe mea ne wha tamate e nau tō. Ya mahina bita tano ko ya pa kuna pure e pa anga seria ai ko ta tambo America kataksiwa ai ko political reason ko whaka politikale hono kamata ko ne state of Israel o kai ko pe ko ha me Judaism me religion mo ne apito ya e Luseane o ku ikai ko hapehene nia hange ko ngai kala noa ko I he foka motua na folofolo mai o tua te mo foki na folofolo mai o tua e tau tea I mo tō ko I ngā pe ko mo ngata ikai au pito ko heni ko tutu uni a Britania peka pau na e fōu mai e fina ngale o tua ko au ne ilo ka ko tutu uni a Britania Amerika mga he fōnu alais pe mo Europe ko nau fie mai kakai ko ni ke nau o mai a wha au hanau state pe ko hanau pure anga ai ko hui ko Isileli ai ko kakai siu me siuta ka ku hui ki nau toko Isileli o whahingoa
Koe hingoa pena e oi a koe hao mea sekope. Aia koe tausiu e koe ke hao ni. E koe hingoa whake taha sekope ko Isileli. I ono hingoa e taha. Aia ku toi foki mai Isileli unau toi hanga ngau e aki koe ni. Pena e ui halo pena to koe kakai Isileli, koe kakai siu, ka koe hao koe ngai senturi ki mui e Luseane. Na lai ono ngau e aki ai kakai siu. Lai ngau ke kakai siu. Iyo Luseane ka whafoke. Iyo, MALO o pito palawhesa. Koe mea koe ni koe complicated issue au pito a state of Israel because Zionist movement ai o talanoa lai whaka kau whaiako, kau lapai. Ihe Judaism o nau pe nau tolu o kai ke kau e Zionism ia ihe Judaism. Koe ke kau ia ihe e nau tui a nau tolu. Koe ke tohu ihe Torah. Koe me ai ni whaka politikale a iulope o nau hanga force upon the Jews. But toko lahe kau siu nau mui he mea koe ni. Pea koe maho i ngā siua, koe fo i hingoa koe Zionism. Koe foki a koe ki kēnani. That word means going back. Ai o ngau e klewe nau tore fo i hingoa koe ni o taki mai e lewa koe kau siu, mo kau Isileli o nau tui. Ka koe te aho ni. Koe tau whanonga beke tuk mai kau lapai, o pē mai. O koe ke kawe ai Zionism ia ihe nau tui whaka Judaism. Tōko lahi au pita poko tau hela i e sio ke si. Tāla no mai kau lapai o tau mai, o koe ke kawe me koe ni o koe koe tui whaka atua. Pe aku nau sio ke anga koe ai Zionist movement, ko hono tāma te i mo whakapopulai ai kakai i mamanihange koe kau Lebanese, koe kau ha. Koe me ko kulea mai ai kau lapai. This is not us. This is not Judaism. O kai koe, this is not religion. Koe ke ase me koe ni he Torah. Ai koe Halaevalu ho tala no mai ki he fo i mea koe ni ai Zionism, pea mo Judaism. Iyo, koe mea mahina po kia, koe tālanga lahi a ko Luseane, koe tālanga lahi ko pehe, koe Sion, koe Sione. Koe Sione fo koe fo i feituanga ko tua e tempare, koe fo i moko koe tempare ko no nau kato koe pui ko Sione. Aia ka kono o mai ko whakahingo, mandui koe teke koe ke Luseane koe teke koe ke whakotungu koni a State of Israel. Aini koe teke mai me mua koe Iulope, te whito ki Iulope. Le toki hume pe kau hono ua Amerika mo Britania, ko Britania na nau pure e whunua koe ni o whiamau ke whakafoki mai ki ai kau siu, ka koe teke me Iulope. Pa koe teke e kakai na eako. Kakai ana e kaike nau toi whunofo nau tolu he Judaism i loto whakasiu. He koe ana whakawhanua Maria ai kau siu na pehe palofesa whakahelo e mawha wherine aki. Koe pehe futa koe ana whanua ko Isileli po kakai koe kakai siu. O kukawe e ngai whanua e mamani koe lotu mo ana whakawhanuana na tupu mai pe me kamataanga. O koe kai ke pehe koe tau whakahu mai lotu hange koe tau toru, tau whakahu mai lotu whakariseane. Na tau tupu mai tau whakafunua me tau lotu motua me ka mataka ko to'o whukia. Ka koe kakai siu, pe koe Isileli, ono ngā oe interchangeably ake. Koe nau tupu mai me haupe a lotu siu ia, pe koe lotu Isileli, pe koe lotu hipelu, hana whainga oe, pe a moe anga whakafunua. Pea ku MALO ia pito. Ai a kako mea koe ne whai Iulope koe o nau ngau ea. Tō rewa ais whairia koe Zion o Zionism. Koe whai mō mene e te nauhanga o ngau ea ki ke whotu ua ke state Isileli. Pea takia he kau tamasiu pene kai ke nau fu mamawhana tō ki he Judaism. Ke nau nofo i he taha ai anga whawhonua. Pea moe lotu. Ai a koe mea koe. Pea koe kai koe kakai Lafitani. E koe me e whakau maho inga tau nau e kau siu, o kai koe kakai Lafitani nā tō. Ke he o pito Judaism mea, me he Christianity. Iyo, e koe tau kānoa, koe Christianity,
ke au pitoia. Ko tupuia mea si supe aku tau oku mea peo eki ilo ilahi e kakai. Oku ikai koe lotu siu ia, koe chiutaisi. Koe chiutaisi mo karistiane oku na whehanga hangai. Au pita. Ka oku ikai ke tau whatonga e tau tōtonga ai foi whepaki ko ia. He koe wheka mate aki mo whekau aki. Te whito ke karistiane na nau tamate ilahi kakai siu e isto. Christian Wars, Christian Wars. Ie crusade, ie crusade. Crusade. Mahalo koe foi poini koe asio oku whaafakangalo ki tau tō, He koe tāna e kau siu, o koe ke kau a sisui he nau talanoa. Na nau pepe na tōna hau, koe ke nau tūna tō koe mesaia a sisu. Ko tau tōruia, o tau tūi pehe tau tōruia. Pe koe talanoa koe ki he karistiane. Whakamamahi ilai he kau karistiane kau siu, he ta oifia. Na tala ko pehe na tamate he Crusade Wars, ai koe Christian Wars, ai kau siu na nearly 1 million. Taha miliona. Koe tamate la ia ka kai koe ni e siu. Ia koe mea koe aku hange ko lauto asmai fo I ata ia ko ia. Ai whepake e karistiane mo siu. Ko tau tolu foki, neke ke tau tupu aki tau tupu, koe ke tau kau tau tole kau siu mo kau. Tau kau ke karistiane, kau kai ke tau kau siu. Aku kai koa, o kai ke tau taha ta tolu me kau siu. Ta tau pe, koe kau siu, koe ke nau taha na tolu matakari mama. He koe mea ea whikau aku mo tora, mo puka, mo sese nima, pia mo yanga e nau tohi lao. Koe mea ko whia whoki mai ke ai Luseane. Koe Judaism is a religion. Koe loto. Oku kehe au pito me he Moslemi, hange oku mea e oima. Pia kehe au pito me Karistiane. Ka ta whoki mai ke Zionism. Koe Zionism, koe fo mo meni na kamata e kakai toko lai koe ka wako na keke nau to lotu Judaism na to. Kai teke e Europe teke Amerika na mai rewa fo tu a State of Israel. Pa koe ke pehe ia koe kakai ka atoa Isileli a honi koe ka tai lotu. Oku iai ka atoa na foki kakai siu toko lahi e kakai lotu kakai koe ke nau to e MALO e lotu. O nau wha fo State of Israel ka kohono whakarera me ka mata anga koe whakarera e he kau Zionism. E he whaahinga unau tui, o ki kai mahu inga ke toi whakamua ai hono pure I e lo tuia ai pure anga mo whonua. Ai a kou whakarera anga Isileli. Ko Isileli hao ni o ki kai ke whakarera a kia ai lotu siu, Judaism mo e nau culture. O ki whakarera a kia ai uhinga whakatemokalate, uhinga whakapolitikare, uhinga whakakolonial, pure anga hau me ngai pure anga lahi. Peko Isileli koe kupu pe ia tau whakarea ta koe Zionism o ku pehe koe kupu pe ia ta o Europe o ku tuu I hake loto. Kau ki whafo ke atu siane. Aia koe tau sio koe ki Isileli he taimini. Mo Zionist movement au takai koe taki aia Bibi Netanyahu. O pehe mai whoke kau toke tā mai kau la pai Hebrew, Hebelu. Koe tangata koe ni, he's not Jewish, he's not Hebrew. O na hoa whake na tolo pe, if you're ko pau ke te tui ki he Torah, moe religion ai kau Hebelu, to be Jewish. Very clear o pita nau tā nau toke, ab na pele me nau toke, koe siana koe ni, o ko ta e tui. Pa o kai nau fo I lea ki ai. O ko ngalo e au e fo I lea koe siua, nau ui koe ke kakai ko nau ta e tui. Koe amalak or something like that. Amalak, na e koe hane ka te au koe fo I lea aia kai ke. O nau ui e nau toke tangata koe ni. Iyo. He koe mea koe oku whakapuri, koe fo I fuhu koe he taimini, koe fuhu a kakai oku nau nofo I he culture mo religion. Koe anga whawhonua mo lotu, ai koe ku iloa koe Judaism. Ko Judaism koe anga whawhonua mo religion together, ko no amalgamate, pe ko no whakatahai ki na wā oku maua ai Judaism. Pe koe anga rewa whakawhekiki koe ka ola pai a honi, ko Isileli koe ni State of Israel, koe state ia oku taki ai pe koe whauia ai kau tae lotu.
Pea koe kakai au koe ke nau toi mui nau tō luia, he koe mea koe pe kakai whiri ai o tua, chosen people. O ku uhinga kakai whiri ai o tua, koe uhinga, koe kakai, o ku nau mui ke whinangala o tua, o ku nau whai ke mea ko tua pehe tohi lau e kau siu, pea o ku nau whai ki he puka ki he tora, koe puka e koe nimai puka. Koe commandments ai a Moses e. Ta whawhoke atu Luseane. Iyo. O ku mahali au pita e ku wakai ke kakai koe nisi, o he tau e tau tupu mo tau, tala no ki Isileli mo, tala no ke toi tapu mo ui asi isu, he whetu ko ia mo. Kana mahana e lahi a tau tōrena, tau hanga pe tau tōro whakawhewa naki. E tau tui whakakaristiane mo si isu ki Isileli. O ka ki tau ia ha tau whakai tau tōki whanua koe ni mo complicated au pita e nau whakapolitikale mo e nau Judaism. Mo i kako ke nau tale e nau tōria ko si isu koe Messiah. Nau ilo pe nau tōke tangata na e tupu ka ku nau mantu i siu ai mea na ta seo ai koe lahi koe seo e kau siu. E foki mai a Messiah like a prince, eh? Koe pilinisi o ku teunga tau and he's going to come and o toko ni nau tōru o, you know, whatever. Pea, hauka si isu, he was just a normal looking human. Nai teunga normal pēia, nai ke hano teunga whakapilinisi. Peko no teunga tau, pe nai loi mo ne kawa Konga, pe a heka he tonki o au ki se Lusalema. Not what ai mea ko kutui ke e kau siu. Ia, koe toi mea whuke e ka veinga mahu inga ia. He koe ka veinga ia, te kai peke whelo toi ki ai e kau ta whaakia e Judaism e Karistiane, i e fwoi tō ke. Mandu e ta whaakia ki tau tōru koe Karistiane, kau ki ai. O ku tau tari e tau tōla si sū koe Messiah. Tau tari e tau tōla Luseane koe whakamo uia. Pe i ta whaaki koe e kau siu, o koe ke nau tari. Ai aku nau ke i tari nau tōlu ki he hoko mai a Messiah, pe koe hoko tua ua mai a Messiah i he nau ngahi uhinga keke. Ka koe mea koe o ku maari o ngā kou whatonga e hake koe ta taimi ene, o ku toa e ta minite fitu, kei taimi lahe pika perusa. Ka koe tau hafo ua pefu, ka koe mea koe o ku asi mai koe he taimi ni, koe fwoi whekuki koe ia he ku pehe, koe siu, koe toko tā aku ne tauhi ai tora. Ani mai puka a Moses. Koe siu ne mui ke tohi lao ai kau siu. Koe enau loa, enau ula, whakaikiki. Pea koe kapau koe ke mo ui aki ia, ai tora. Kapau koe ke mo ui aki ai ngahi lao ai kau lapai. Pea i kai rewa ke ui koe ia koe siu. Ta koe whakawheki kau ai whai Luseane ke kau siu ia, ta mai kau siu koe unau toto i siu, koe siu pe nau to. O koe tara noa lolahangi ko Netanyahu mo mea. Whakahera la wata Netanyahu koe Zionist, e tara mai na ti koe siu. Ia. Ta kune hanga ngā wak make ngai wholofola e o tua mihi tala noa koe Solomon. Kau whemau Luseane ke ta whoki mai ke koe ngā koe ta taimi, kau whemau ke uki lawe ki a Moses. Ia. Ko Moses ko ia na anehanga tohi ai ni mai puka. A Solomon e Luseane. Aia, ko ia na ane tohi ai Senes, Exodus, Levitika, no mi pa te talo no me. Pea whaurewa me ngai ngahi tohi lao ko to e kau siu me he fwoi puka i nima ai tora. Ai koe kura, koe haka no i he Muslimi. Koran. O na ui koe Koran, ui kau tama koe Tora. Kai ke, o ka ui pe koe ni mai puka Moses. Ka koe mea koe whewhawhok mai ke ai Luseane. Koran, o na ui koe Koran, ui kau tama. Oh, shit, kai take, koe mo ui hake mea. Kai take koe ia. Ka koe mea ai Luseane, koe mea koe whewalawe ke ai. Ko Moses ia. Ko Moses ia na ne whau.
Como se se na ne fa'u tala noa e whanonga e toa wha. Como se se na ne fa'u ai tala noa e whakatupu. Como se se na ne fa'u tala noa ki he ngou e i teni. Aia koe toko tahaia ki a te au Luseane, o ko fōu mahu inga au pito. He koe ha. Koia na e sio, pe na e wawanga, pe na e wawalo, na e whianga ngai moe o tua o whakatatau, ki ngai mea koe ni oku asi i he ini. Nā rekia hataha ia ai na e sio he o mea kātoa koe ni. Ko mō sesepe, whawhoka atu e Luseane. Oku te complicated ang oku toe whaingata ange tā noka mō sese e siua. He ko mō sese nā ne tohi e 10 Commandments, mo tohi koe no whao mea e tohi a Torah e kau he pelu. E net o tau omi mea ai pe tau mawaiua i a sisu, i he tā noa sisu. From Moses to agreeing with Moses to disagreeing with Moses i he tangata koe ni oku. Nā tala o hao ke whakahawhi tau tolu, to die for our sins. Utala no koea, faka'eke'eke he kau siu, mo Judaism, koe full religion maho inga opito a mamani, mo Kristiane, Ke he ile vahe Kristiane mo Judaism e fui topi koea. I guess iwa oku, wale opito pa o se POLOKALAMA, ta e toi whai e Konga hona wā i he wiki kāu. Koe ta mini te tolu e ni e Luseane. Koe mini tau peke whai a... Ka koe konga uluaki e. Koe konga uluaki e. Ka koe fo i argument mo tala no koe ni o ku talo mei he ane whe. I argue ai kau rabbi, mo kau Kristiane, kau tukimu ai Kristiane, o argue e fo i poini pēta. And I think like any argument, sometimes there's no right answer. Koe right answer ia pe koe tari koe o tonu o kau pe from each person go whai ke argue. E tala pe kau Kristiane tonu e nau argument. E tala he kau Judaism he kau siu tonu e nau argument. Pa e tuku lewa ki whe ke nehanga o judge who the right person is. Mahalo ke tau tari pe to the end of time until we know who is the right person. He mau ke tari pe kau Judaism ki he Messiah who's going to come to them like a prince. Pea te tau, o si oi tau tō koe tau tari ki he whoki honoa mai a sisu ke whakahawhi a ki tau tō. Kai ke MALO o pito mō mea mai he pungpungini o whape ke mō mao ha weekend monu ia, stay healthy o wha lahi atu ke te ki mō tō kotoa. MALO. O whalahi atu, MALO mō mea mai, ka mō mea.